Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүнкү чыгарылыштын оокаттын ушул центрине жакын жайгашкан Кара Турпактан Салакага бир өспүрүмдөрдүн сынакылары келиптир достор. Сиздер менен биргеликте чогуу бааларын угат экенбиз. Эгерде тайлар жакса, содалашып баалашып көрсөңүздөр болот. Мынага Салака бир Тайдын bir sınırı. Tamam. Aleykümselam. Salga tezsiz mi? Tezsiz mi? Yaxşı mı? Жүрөсү mü? Taylarda alıp sattasın bak ha. Өспүрүмдөр келип табы кетип табы. Жакшы. Күчтүүсү келиптир ha. Keçi birinci ölçüde bir çinoç ko'rsatan yıllar var. Çinoççı deydi. Mınaka. Çile mi bu zaman? Жазга пишти экен, а? Жазга пишти. Жазга пишти экен. Жазга 3 жаш. Жазга 3 жаш. Чудан. Айдан, чана. Кандай буну минип үйрөттүңүзбү Салака? Bunu mindik salsa. Hem takalartıp. Burası minibam kösetiriz. Ha, минип да көрсөтүп коесуз ба? Ha. Даяр экен десе, а? Hayır ha. Hem kolu tap koyduk. Пародасы кандай болушу мүмкүн Салака? Parodas Rusya болушу керек. Россиядан келгенден, а? Же ушул жерге туулган, а? Kazıklarını, kara kazıklarını tap. 4 казык таза бака. Таза. Нечелерин дайым жок, а? Yok, aldın ekasını takalatып koyganбыз. Öğretiş için. Aha. Үйрөтүш үчүн да. Sadece yavaş, çaktışlar. Boyu 1.60 ama. Boyu 1.60 чыгып калат экен, а? 1.60. Чыгат экен. Sen giresin çıkar. Чыгат экен. Мынакей достор. Содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот экен. Belki bir minber. Бир мине ба? Ha. Бир минисинен да. Мингиси дагы даяр болсо жакшы да. Алган адам сразу минип эки жака бастырып баштай берет да, туура улакка барат Салака. Aç çeken minip. Ne kılıyor öğrettim. Кетти мына. Ана. Бастырчы гана. Мингенде дагы өзгөрөт экен, а Салака? Мүнөзү жоошпу? Бармаганга жоош. 10-15 күн тегерек болуп калды. Жакшы. Ипподром негаз келди, а? Epedrom ne gelsin? Ипподром негазына. Başlarını çoğalt öküp, o elgi kağıtta varata okşatıp koyuş gerek. Окшотуш керек. Келтиресиз жакында. Бир чайканаларды куруп, нере шашып башындарды коюп, а? Так. Сөз башка жака бурулуп кетпеш үчүн биз баасын айтайлы. Салака. Bası yakın hele. Ha. Kırgız pulga 250 bin hele kamı var. 250 ming so'm kemi bor. Ha. Kemi tuzi kilo oladi. Evet, toyga jarasın. Toy sınını qara. Sınına. 250 ming so'm, 2800 dollarның тегерек болот. Содалашып, баалашып көрөт экенсиздер. Жанагар жакшы нерсе экен. Мине турган экен да. Салака анда экинчи номер көрсөтүп баштайбыз, а? Жакшы. Daha miniş gerek değil mi? Daha миниш керек, туура айтасыз. Ha. Экинчи номердеги тору кашка экен Салака, а? Doğru kaçta bu? Тору кашка, анан 5 кашка. Пут 4 казыгына тең актары бар экен. Казыктары таза экен. Çok taze kazık. Така көрүптүр, а? Ateşi Bunun дагы тишин сырасашайлыбы? Bunun da kısmı çok. Kaç? Бул дагы минге. Ачынчы. Жазга 3 жаш, а? Yazmıştı. Жазга 3 жаш. Болду. Тишин көрдүк. Бою канча чыгат? Bunu boyu 1.57, 1.58. 1.57, 1.58 чыгып берет. Жакшы. Жазга Bunun бышты. mingiçi jakşı bunu. Үйрөтүлгөн. Üretilgen ha. Мингисин көрөлү. Бул дагы мингиш экен, а? Үйрөтүлүптүр. Ha bu mingiçi jakşı bunu. Бой 1.57, 58 чыгат дедиңиз. Ha. Bu da göre paslar. Мына достор. Жакшы. Сынак тайлар экен. Така кагылган. Takası var ha. Burası düşük kaptır. Taka var. O yaktan bir sal jigirtirip koy. Бир кое берип койсун ба? Ha. Канча дейсиз бунун баасын? Bunun bağısı yakını 200 bin ton. 200 ming so'm. Кара. Кеми бар? Hem böyle şey. Содалашып, баалашып көрөсүздөр, а? Жакшы. Бир бер айдачы гана. Ооба. Жүрүштөр жакшы. Болду. Салака содаңызды берсин. Бир жакшы клиенттер келсин иншалла. Daha da. Акырында бир дуа окуп коюңан. O dua deni o çeken bir adın.
İpodrom neyisi be? Şeyin beydi o. Sodağınızı versin aka. Жақсы клиенттер gelsin. Köşede жақсы qilib sotib olaylik. Biz de жаңы жылдан алдын ha. Ава. Жаңы жылда майрам нәсіп ертең? Böyle mayram bizde yok. Жоқ па? Болды, болды. Содаңыз берсін. Olmayıp değil.